motha saklaijak bubagrani tui dulmabai Tiprasani thinango Tiprasani ha Tipra hawo tabuk je Tipra ha tongoni bono sukagui separately Tiprasamang 80% above Tiprasamang gunang abong tai ADC area ni phatarabo Tipra ha tongoni borongo tui Bharatni Sangvidhanni bisingo 2/3 je dara tongoni abono dakti khaiye Greater Tipraland Saklaiji moda binutui Tipramota Tini 30 tarik September Fungni 6절 시비 차림이 6절 돌아 12번더니 ADC area Hill area 좀 본가에 캔드로 설kan이 군주고 지리 커랑 Tipramota 파티니 응이야 Tipramota니 비싱트이 무바그라니 비싱트 Tiprasani 커랑 কেন্দ্র সরকারি থানি ভারতনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি ত্রিপুরানি সরকারি থানি जों बंग बिन खुंजुबो रहानाय जाते तारातारि नांकुखा तिप्रासालनि बागै उनि वानसुगि सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड नानि उनथंनि जों तिनि 12 घन्टा स्ट्राइक खायो तिनि सिना अककमना हाजागि आंके नरक बुसकांनि सालो तामो नागि चबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कुनु इश्यू जे कुनु पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मने बनो achievement in yes sir attain in yes sir abo continue tongaino जों Tipramotha bubagrani नेतृत्वे बिसिंनि सि चबा खालायखौ याबो गोबां मा चबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों Tiprasarok समायतांगा विशेष खाय सिग्रारक बुरिबल कोनो उपाय करे जों हयतो अर थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटर Tipraland स्रामनाय अ जागाव दं खाखायो चबा चलिते चिनबो एटेनिं नाय अचिभमेंट मान बोसोर ब्रबाखना सारतिनि ताबुते जों केंद्रप थिको सारा राज्यवनो ताबो 26 टा जागाव इंगुइतमो स्पेशली चिनरो हेजमारा खोवाइनि पद्मबिल आश्रामबारी चिंगरो चंद्र साधुपारा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नोआगाव कमलपुरनि दुर्गा चमनी पहला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेशारथल गंडासरा सामनु पम्पी करबु गोबां मा जागावो जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखायदो Greater Tipraland Santini strike Janarkoni Abu CPM money CPM तो कतलिया बंग तबुक Tiprasani जेकुनु हाम कराय जागाव अब डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जो CPM रक आमति खमान दिन पारि तबुक चिनि बरक Tiprasarok तबुक ओ CPM नि कोंलो खाना नायलिया अब बैक डेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खायो बरक सावो एतम होय बनो mo bon ni kuno ndo kri minim kri ari bon to supreme court sakla dia kule bon kache be ni bon abo kache part of movement part of agitation any party regional income national party income bon khayo koto সমাবেশ khayo bono obostan khayo hunger strike khayo relay onoson khayo गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखारो CPM जेबाबे सामानि अब Tiprasarok बेलेखे खानांका बुसकांगो CPM नो तेबो जों Tipra एलाकावो करपसाखौ जाहाथे गोजान खाय अब जाहाथे तिनि बररक Tiprasarok हामग्राय खाया Tiprasarok देरनाय CPM खाया तिखि जों दा प्रचार खायदों Belai hambai ini media rokno tini Tipramotha by Kobokjak tini bubagrani leadership logon not ini 30 September ini sara Tripura tini ADC area ni tini ban dakhojak abban jeng success nani digina thangai tongo joto jaga no pray tini 38 ta 39 ta jagawa tab tini picketing already choli tongo joto highway already block ong paijak jeng actually Tipramotha ni agenda General Jotno Siwa Jachini Greater Tipraleni agenda Tino. This is the first time. Sing Taklai Tabok Tini root block fly.
tamni bagi himno jotone siwo central government huntu state government huntu tipra hani o tipra sarok no borok ni kuno nozor gerika amni bagi tini jot kisu diprek man yagolo जों no jotone siwo sini tipra serio dirgo 70-75 bosor romoi जों or kabangma politics bu khale government form khaike kabangma borok montri angkha khiaba o tipra sone amsai no o tipra sone jaga agine haino kuno jaga development kre जों jotone siwo amni bagi no tini जों tipra mo thak ba khemen karon bu bagan netrite je जों greater tipra land जों tai o bugung kolor batek chukliya chini जों alada separate जों khane nangsine apun chin development angsinai omon bagin जों greater tipra land bagai tini जों chara chini addition area जों tini strike na bagi ba ko je ban khane chini bad da mangkha because no jotone siwo जों chini survival ni bagai chini tipra so ni future ni bagai जों tai compromise khaimaliya जों tai compromise khaimaliya जों बे जथेस्ट कम्प्रोमाइज खालेका जिनि बसाबो तिनि क्वेश्चन दङ जागाव जिनि फ्यूचर जेनेरेशन क्वेश्चन दङ बाट जों ताइ कम्प्रोमाइज खाइमालिया जों जिनि दफानि बगै जिनि जातिनि बगै जों ताइ कम्प्रोमाइज खाइमालिया जों जेसेबां ग्रेटर डेभलपमेन्ट तुबनाय अब जिनि डिमान्ड सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों बार कक सामान या गलब तिनि दिनाय खाइ थाङै दङ आमने बगै राज्य सरकार जिनि जे त्रिपुरा जव जे आइपिएफटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयर 2-3 सा जरा जे सामं खाइ दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा जो गोबां मा तिनि इश्यूज दङ भिलेज कमिटि इलेक्शन खाइजाया जिनि एडिशन जिनि बिल पास खाइजाया फंडिंग रह जाया माने एवरीथिंग जों डिप्राइव ngui दङ आमने बगैनो तिनि जों बात खाइ जे लामा कासुन बात दमांखा जों दिल्ली न जों तिनि आवास रहना मुसुंग अ हानि त्रिपुरा सरक तिनिबो कथां दंख ताबो जों फाइट खाइ दंख अ हानि बरग जों ग्रेटर डिपार्टमेन्ट जाति जों कुनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट बगै नाका तिनो जतन नक नारो जिनि वारियर्स रो मिया होनसिम फाइसक बायजा मिया होनसिम जों अ जागन थुवा वाति पामदिपान हन्तो जों तानि बाहिमला जों जे तिन सार्भाइल बनते कुन लामा करिखा जिनि सार्भाइल बन जिनि लामा करिखा जों वादिफान हन्तो सातुफान हन्तो जों अन तंना तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा to 6टा बन अब कुनो जागाफान भायोलेन्स करिखान जों पालायनाय जिनि बन जिनि काइसन टार्गेट दङ जे सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों आवाज रहनानि बगै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जिनि आवाज जों सगैनानि बगैनो तिनिनो अ बन जिनि अ टार्गेट जिनि
मथा साख्लायजाक बुबाग्रानि दै दुलमाबाय तिप्रासानि थिनांगौ तिप्रासानि हा तिप्रा हाव ताबुक जे तिप्रा हा तंगनि बनो सुकागै सेपारेटलि तिप्रासामां 80% above तिप्रासामां गोनां एबं ताई एडिसि एरियानि फाटाराबो तिप्रा हा तंगनि बरंगतुयै भारतनि संविधाननि बिसिङो 2/3 जे दारा तंगनि अबनो दाखि दाक्ति खायै ग्रेटर तिप्रालेण्ड साख्लायजि मोदा बिनतुयै तिप्रा मथा 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा जरा 12 घन्टानि एडिसि एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि थुनजुआव चिनि खरां तिप्रा मथा पार्टीनि ngैया तिप्रा मथानि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमन्त्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुनजुआव रहानायो जाहाथे तारातारि नांकुखा तिप्रासालनि बागै उनि वानसुगै सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड नानि उनथं हुनै जों तिनि 12 घन्टा स्ट्राइक खायो दिनैसिम ककमना हाजागि आंके नरक बुसकांनि सालो तामो नाइदि चबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मय बनो अचिभमेन्ट नि सर एटिन नि सर अब कन्टिन्यू तंगाइनो जों त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि सि चबा खालायखौ याबो गोबां म चबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों त्रिपुरा सरक समायतांगा विशेष खाय सिग्रा रक बुरि बदल कोनो उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड स्रामनाय अ जागाव दं खाखायो चबा चलिते चिनबो एटेनिंनाय अचिभमेन्ट माने बोसोर ब्रबाखना सारतिनि ताबुक जों चेंद्रब छिको सारा राज्यआवनो ताबुक 26 टा जागाव नंगै दङ स्पेसियली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबारी चिंगरो चंद्र साधुपारा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नवागाव कमलपुरनि दुर्गा चमनी पहला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेसारथल गंडासरा सामनु ओमपी करबुक गोबां जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखाय दं ग्रेटर तिप्रालेण्ड शान्तिनि स्ट्राइक जेन्नारखौनि आबो सीपीएम मानि आबो बहाय को किरो सीपीएम तो कतालिया बंग ताबुक तिप्रासानि जे कोनो हामक्राय जागाव आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट सीपीएम रक आमति हेमां दिन पारनि ताबुक चिनि बरक तिप्रासारक ताबुक ओ सीपीएम नि कोंलो खाना नायलिया आबो बैकडेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो प्रथम है बनो म बन नि कोनो दखरि मिनिं करे अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साकरा इया खुले बन कासे बेनि बन अब कासे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एनी पार्टी रिजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खायो कत समावेश खायो गण अवस्थान खायो हांगार स्ट्राइक खायो रिले अनशन खायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखारो सीपीएम जेबाबे सामानि अब तिप्रासर बेलेखे खानांका बुसकांगो सीपीएम नो तेबो जों तिप्रा एलाकाव करपसन जाहाथे गोचां खाय अब जाहाथे तिनि बररक तिप्रासन हामक्राय खाया तिप्रासन देरनाय सीपीएम खाया तिखि जों ता प्रचार खायदों बेले हामबाय चिनि मेडिया रखनो चिनि तिप्रा मथा बाय कबकजाक चिनि बुबाग्रानि लिडरशिप ए लगन 30 तारिख सेप्टेम्बर चिनि सारा त्रिपुरा चिनि एडिसि एरियानि चिनि बन दाखौजाक अब बन जों सक्सेस होननानै दिगिनो थाङै दङ जत जागावनो प्राय चिनि 38 टा 39 टा जागाव अब चिनि पिकेटिं अलरेडी चलि दङ जत हाइवे अलरेडी ब्लक अंपाइजाक जों एक्चुअली तिप्रा मथानि एजेंडा जेनरक जतनो सिओ जे चिनि ग्रेटर तिप्रालेण्डनि एजेंडा तैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताकलाय ताबुक दिनि रुट ब्लक खालायो
tamni bagi himno jotone siwo central government huntu state government huntu tipra hani o tipra sarok no borok ni kuno nozor gerika amni bagi tini jot kisu diprek man yagolo jeng no jotone siwo sini tipra serio dirgo 70-75 bosor romoi jeng or kabangma politics bu khaile government form khaike kabangma borok montri angkha hiaba o tipra sone amsai no o tipra sone jaga agine haino kuno jaga development kare jeng jotone siwo amni bagi no tini jeng tipra mo thak ba khemen karon bu bagan netrite je jeng greater tipra land jeng tai o buhum kolor batek chukliya chini jeng alada separate jeng khane nangsine apun jeng development angsinai omon bagin jeng greater tipra land bagai tini jeng chara chini edisi area jeng tini strike na bagi ba ko je ban khane chini bad do mangkha because no jotone siwo jeng chini survey bani bagai chini tipra so ni future ni bagai jeng tai compromise khaimaliya jeng tai compromise khaimaliya jeng be jothesto compromise khalika chini besab tini question dongo jaga chini future generation question dongo but jeng tai compromise khaimaliya jeng chini dofani bagai chini jati ni bagai jeng tai compromise khaimaliya jeng jesa kapan greater development tubnai abo chini demand central government jona bar kok saman ya golobo tini dinai khai thangi tongo amne bagai rajya sarkar tini je tilpara jobo je IPT BJP sarkar je last 5 year to tini sa jora je samung khai tongo jeng santusto ya tilpara jo kabang ma tini issues tongo village community election khai jaya jini edisio chini bill pass khai jaya funding roho jaya mane everything jeng deprive ngoi tongo amne bagane chini tini jeng bat to khai je lama kasune bat do mangka jeng dilli no jeng tini awas roho na musungo o hani tipra sorok tini bu kathang tongko tabo jeng fight khai tongko o hani borok ro jeng greater tipra lema jati jeng kono rest na ya jeng no greater lema tipra lema tipra lema bagai nakra tini joton nok na ro jini warriors ro mia hon sim phai sok paisa mia hon sim jeng o jaga thuo wati pamti pan hunto jeng tauni bai himla jeng je tin sarbai bante kun lama krikya jini survival bechin lama krikya jeng wati pan to satu pan to jeng on tongna tini bahaino jeng tini ni o 12 gonta ni je ban 6ta to 6ta ban obo kono jaga pan violence krikhane jeng palainai jini ban jini kaisen target tongo je central government no jeng central government jeng awas rohna ni bagai central government no jini awas jeng sogonen bagai no tini no ban jini o target jini
टिप्रामथा साख्लायजाक बुबाग्रानि दै दुलमाबाय टिप्रासानि थिनांगौ टिप्रासानि हा टिप्रा हाव ताबुक जे टिप्रा हा दंमोन बनो सुकागै सेपारेटलि टिप्रासामां 80% एबाब टिप्रासामां गोनां एबं ताई एडिसि एरियानि फाटाराबो टिप्रा हा दंमोन बरंगतुयै भारतनि संविधाननि बिसिङाव 2/3 जे दारा दंमोन अबनो दाखि दाखि खायै ग्रेटर टिप्रालेण्ड साख्लायजि मदा बिनतुयै टिप्रामथा दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा जरा 12 घन्टानि एडिसि एरिया हिल एरिया जों बन खायो केन्द्र सरकारनि खुनजुआव दिनै खरां टिप्रामथा पार्टीनि ngैया टिप्रामथानि बिसिंथि बुबाग्रानि बिसिंथि टिप्रासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुनजुआव रखना नायो जाहाथे तारातारि नांकुखा टिप्रासालंनि बागै उनि वानसुगि सेपारेट ग्रेटर टिप्रालेण्ड उनानि उनथंनि जों दिनै 12 घन्टा स्ट्राइक खायो दिनैसिम ककनना हाजागि आंके नरक बुसकांनि सालो तामो नाइकी चबा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मय बनो अचीवमेंट इन यसा एटेन इन यसा अब कंटिन्यू तंगाइनो जों टिप्रामथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनिसि चबा खालायखौ दाबो गोबां चबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों टिप्रासारक समायतांजा विशेष खाय सिग्रारक बुरिबल कोनो उपाय करे जों हयतो अर थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटर टिप्रालेण्ड स्रामनाय अ जागाव दं खाखायो चबा चलिते चिनबो एटेनिंनाय अचीवमेंट मान बोसोर ब्रबाखना सारतिनि ताबो तो जों चेंद्रप छिको सारा राज्यआवनो ताबो 26टा जागाव नंगैतंगो स्पेशली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबाड़ी चिंगरो चंद्र साधुपाड़ा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नोआगांव कमलपुरनि दुर्गा चमनी पहला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेसारथल गंडासरा सामनु पम्पी करबुक गोबां जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखायदों ग्रेटर टिप्रालेण्ड सान्तिनि स्ट्राइक जेन्नारखौनि आबो सीपीएम मानि आबो बहाय को किरो सीपीएम तो कतालिया बंग ताबो टिप्रासानि जे कोनो हामक्राय जागाव आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट सीपीएम रक आमति खमान दिन पारि ताबो चिनि बरक टिप्रासारक ताबो ओ सीपीएम नि कंलो खाना नायलिया अब बैकडेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एतम है बनो म बन नि कोनो दखरे मिनिम करे अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साकरा इया खुले बन कासे बेनि बन अब कासे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजिटेशन एनी पार्टी रिजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खायो कत समावेश खायो गण अवस्थान खायो हांगार स्ट्राइक खायो रिले अनशन खायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखारो सीपीएम जेबाबे सामानि अब टिप्रासारक बेलेके खानांका बुसकांगो सीपीएम नो तैबो जों टिप्रा एलाकाव करपसन जाहाथे गोजान खाय अब जाहाथे तिनि बररक टिप्रासानो हामक्राय खाया टिप्रासानो देरनाय सीपीएम खाया तिखि जों ता प्रचार खायदों बेलाय हामबाय दिनै मेडिया रखनो दिनै टिप्रामथा बाय कबकजाक दिनै बुबाग्रानि लिडारशिप लगन दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर दिनै सारा त्रिपुरा दिनै एडिसि एरियानि दिनै बन दाखावजाक अब बन जों साक्सेस होननानै दिगिनो थाङै दङ जत जागावनो प्राय दिनै 38टा 39टा जागाव अब दिनै पिकेटिं अलरेडि चलि दङ जत हाइवे अलरेडि ब्लक पाइजाक जों एक्चुअली टिप्रामथानि एजेंडा जेनरक जतन सिव जे चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्डनि एजेंडा तैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताकलाय ताबुक दिनै रुट ब्लक खालायो
tamni bagi himno jotone siwo central government huntu state government huntu tipra hani o tipra sarok no borok ni kuno nozor gerika amni bagi tini jot kisu deprep man yagulo जों no jotone siwo sini tipra serio dirgo 70-75 বছর রমুই जों or kabangma politics bu khale government form khaike kabangma borok montri angkha khiaba o tipra sone amsai no o tipra sone jaga agine haino kuno jaga development kre जों jotone siwo amni bagi no tini जों tipra mo thak ba khemen karon bu bagra netrite je जों greater tipra land जों tai o buhum kolor batek chukliya chini जों alada separate जों khane nangsini apun chin development nangsinai omon bagin जों greater tipra land bagai tini जों छारा चिनी एडिसी एरियन जों तिनी स्ट्राइक न बगे बा को जे बन खाने तिनी बाद द मांखा बिकॉज नरक जतन सिवो जों चिनी सारबाय बनि बगै चिनी तिब्रासो नि फ्यूचर नि बगै जों ते कम्प्रोमाइज खाइमलिया जों बे जथेसो कम्प्रोमाइज खालिका चिनी बसाबतिनि क्वेश्चन दङ जागाव चिनी फ्यूचर जेनेरेशन क्वेश्चन दङ बट जों ताइ कम्प्रोमाइज खाइमलिया जों चिनी दफानि बगै चिनी जातिनि बगै जों ताइ कम्प्रोमाइज खाइमलिया जों जेसेबां ग्रेटर डेभलपमेन्ट तुबनाय अब चिनी डिमान्ड सेंट्रल गभर्नमेंट जों बार कक सामान या गलब तिनी दिनाय खाइ थाङै दङ आमने बगै राज्य सरकार चिनी जे त्रिपुरा जब जे आईपीएफटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयर 2-3 जरा जे सामं खाइ दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा जो गोबां मा तिनी इश्यूज दङ विलेज कमिटि इलेक्शन खाइजाया जिनी एडिसो चिनी बिल पास खाइजाया फंडिंग रह जाया माने एवरीथिंग जों डिप्राइव ngui दङ आमने बगैनो चिनी तिनी जों बात तो खाइ जे लामा कासुन बात दमांखा जों दिल्ली न जों तिनी आवास रहना मुसुंग अ हानि त्रिपुरा सरक तिनी बो कथां दंख ताबो जों फाइट खाइ दंख अ हानि बरक र जों ग्रेटर त्रिपुरा लेमेजाति जों कुनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर लेमेजाति त्रिपुरा लेनि बगै नाका तिनो जतन नक नारो चिनी वारियर्स र मिया होनसिम फाइसुक बायजा मिया होनसिम जों अ जागन थुवा वाति पामदिपान हन्तो जों तानि बाय हमला जों जे तिन सारबाय बनते कुन लामा करिका जिनि सारबाइबल बे चिन लामा करिका जों वादिफान नंतो सातुफान नंतो जों अन तंनाय तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा to 6टा बन अब कोनो जागाफान भायोलेंस करिखान जों पालायनाय जिनि बन चिनि काइसन टारगेट दङ जे सेंट्रल गभर्नमेन्ट जों सेंट्रल गभर्नमेन्ट जों आवाज रहनानि बगै सेंट्रल गभर्नमेन्ट चिनि आवाज जों सगैनानि बगैनो तिनिनि अ बन चिनि अ टारगेट चिनि
motha saklaijak bubagrani tui dulmabai tiprasani thinango tiprasani ha tipra hawo tabuk je tipra ha tongoni bono sukagui separately tiprasamang 80% above tiprasamang gnang ebong tai এডিসি এরিয়ানি ফাটারব ত্রিপুরা হাতমনি বরং তুই ভারতনি সংবিধাননি বিসিং 2/3 যে দ্বারা তমনি আবনো দাকি দাকি খাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাকলাইজি মদা বিনতুই ত্রিপুরা মতা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ফুংনি 6টাनि সিবি সারিনি 6টা জোড়া 12 ঘন্টানি এডিসি এরিয়া হিল এরিয়া जों বন খাইয়ে কেন্দ্র সরকারনি থুনজুও চিনি খরাং Diplomata parti ni ngiya diplomata ni bisingti bubagrani bisingti diprasani khoran kendra sarkar ni thani bharat ni manoniya pradhan mantri bharat ni manoniya rashtrapati tripura ni sarkar ni thani जों bongko bin khunjubo rohana nai jate taratari nangkukha diprasalo ni bagai ni wansugi separate greater Tripureland nani unthumni जों 12 ঘন্টা strike khai Dinisina okokna hadzagi angke norok buskang salo tamo. Nagi coba to continuous process. Coba je kuno issue, je kuno party ni main basic demand. Maneta mulai bono achievement ninge sah, attain ninge sah. Abo continue tonganyo. Jeng ti promota bubagrani netrite bising ni si coba kelaiku. Yabo kebang mo coba kelanya nangkabe kainai. Tobe jeng ti prasarok semai tanggap. বিশেষ করে শিক্ষারক বুড়ি বদল কোনো উপায় করে जों হয়তো আরো থিনাই ইয়া খাইবা সেপারেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড শ্রামনাই ও জায়গাও দङ খাখাयो চবা চলিতে চলিতে চিনবো এটাই নংনাই অ্যাচিভমেন্ট মানে Dosro brobakna sartini. তাবতে जों কেন্দ্রপ চিকো সারা রাজ্যবন তাবক 26টা জায়গাও নংই দङ স্পেশালি চিনরো হেজমারা খোয়াইনি পদ্মবিল আশ্রামবাড়ি চিংড়চন্দ্র সাধুপাড়া বিশ্রামগঞ্জ মনু মিনিয়াঙ্গ নোয়াগাঁও কমলপুরনি দুর্গা চমনি কয়লা শহর বাই কমলপুরনি যে লামা পর দেমদুম কাঞ্চনপুর পেশারথল গন্ডাসরা সামনু পম্পি করবুক गोबां जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान kai गखाय दं Greater Tripureland Santini strike the Narakoni Abu CPM money Abu Kiro. CPM to Katalia bong tabuk tiprasani je kuno hamkrai jagaw abo direct indirect job CPM ro anti hamang din parni tabuk chini borok tiprasarok tabuk o CPM ni konglo khana nai lia abo backdate ni thana जों बोनो कन्डेम खालायो borok sawo utam hoy bono mo bon ni kuno dokri meaning kri ari bon to supreme court sakla iya kule bon kache bayani bon abo kache part of movement part of agitation any party regional income local party income bon khalayo কত সমাবেশ খালাयो গণ অবস্থান খালাयो হাঙ্গার স্ট্রাইক খালাयो রিলে অনশন খালাयो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ কিন্তু সিপিএম যেভাবে সামানি अब त्रिपुरासराव बेलेखे खानांका बुसखांगो सिपिएमनो तैबो जों त्रिपुरा एलाकाव करपसाखौनो जाहाथे गोजान अब जाहाथे तिनि बररक त्रिपुरासनो हामग्राय खाया त्रिपुरासनो देरनाय सिपिएम खाया तिखि जों दा प्रसाद खायदों बेलाय हामबाय दिनै मेडिया रखनो तिनि तिप्रामथा बाय कबकजाक तिनि बुबाग्रानि लिडारशिप ए लगन नट 30 तारिख सेप्टेम्बर तिनि सारा त्रिपुरा तिनि एडिसि एरियानि तिनि बन दाखावजाक अब बन जों साक्सेस होननानै दिगिनो थाङै दङ जत जागावनो प्राय तिनि 38टा 39टा जागाव अब तिनि पिकेटिं अलरेडि चलि दङ जत हाइवे अलरेडि ब्लक अंपाइजाक जों एक्चुअली तिप्रामथानि एजेन्डा जेनरक जतन सिवा जे तिनि ग्रेटर त्रिपुरानि एजेन्डा तैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताकलाय ताबक तिनि रुट ब्लक खालायो
tamni bagai himno jotone siwo central government huntu state government huntu tipra hani o tipra sarok no borok ni kuno nozor gerika amni bagai tini jot kisu diprak man yagulo jeng no jotone siwo sini tipra serio dirgo 70-75 bosor romui jengor kabangma politics bu khale government form khaike kabangma borok montri hangkha khiaba o tipra sone amsai no o tipra sone jaga agine haino kuno jaga development kare jeng jotone siwo amni bagai no tini jeng tipra mo thak ba khemen karon bu bagan netrite je jeng greater tipra land jeng tai o buhum kolor ba tek chukliya chini jeng alada separate jeng khane nangsine apun chin development nangsinai omon bagen jeng greater tipra land bagai tini jeng chara chini adc area jeng tini strike na bagai ba ko je ban khane chini bad da mangkha because norok jotone siwo jeng chini survival ni bagai chini tipra so ni future ni bagai jeng te compromise khaimalia jeng te compromise khaimalia jeng be jothesto compromise khalika chini basabati ni question tongo jaga chini future generation ni question tongo but jeng tai compromise khaimalia jeng chini dofani bagai chini jati ni bagai jeng tai compromise khaimalia jeng jesakpan greater development tubnai abo chini demand central government jona bar kok saman ya golobo tini dinai khai thangi tongo amne bagai rajya sarkar tini je tirpara jobo je IPT BJP sarkar je last 5 year to tini sajora je samong khai tongo jeng santusto ya tirpara jo kabang ma tini issues tongo village community election khai jaya jini edisio chini bill pass khai jaya funding roho jaya mane everything jeng deprive ngoi tongo amne bagane chini tini jeng bato khai je lama kasuna bad mangka jeng dilli no jeng tini awas rohona musungo o hani tipra sorok tini bu kathang tongko tabu jeng fight khai tongko o hani borok ro jeng greater tipra lema jati jeng kono rest na ya jeng no greater lema tipra lema tipra leni bagai nakha tini joton nok naro no chini warriors ro mia hon sim phai sok paisa mia hon sim jeng o jaga thuo wati pamde pan honto jeng tan bai himla jeng je tin sarbai bante kun lama krikya jini survival ba chin lama krikya jeng wati phan to satu phan to jeng on tongnai tini bahaino jeng tini ni o 12 ঘন্টা ni je ban 6ta to 6ta ban omo kono jaga phan violence krikhan jeng palainai jini ban chini kaisen target tongo je central government no jeng central government jeng awas rohna ni bagai central government no chini awas jeng sogonen bagai no tini no ban chini o target chini